استاد یکی از عالمان بزرگ، شخصان بزرگ، طبیبی بزرگی ساحه نجات و بیزگونی ولایت سوخ میباشند. یکی از خصلت‌های دوربینانه استاد این میباشد که در تربیه نسل جوان جدی ایستادگی میباشند. استاد من شاگردی اون کس خود را حساب میکنم، استاد خود حساب میکنم. وقتی که آدم یک شخص را استاد میحسابد حق پدری دارند. یکی از عائله های بهترین نامدار زیایی دهه خیستیورز محسوب می‌یابند. بسیار زحمت پسند، زحمت طلب هستند. از دشواری از چیزی نو هراس ندارند، برعکس کوشش کرده می‌ایستند که کرای محنت کردن، کرای وقت صرف کردن یک چیز نو باشد. و یا نفقنده من نفقنده من باز کم کم با حالتی خیلی سلامتی به نگاه کرده کار کرده ایستاده ایم. بی واسطه دستگیری اون شخص هر سه ما فرزند مکتب‌های عالی خواندیم و هر سه ما با معلومات عالی امروز فعالیت میکنیم. سخن درباره طبیبی می رود که رسالت خود را با تمام هستیش خوب و ارزنده تا امروز اجرا نموده از نتیجهش خود را بختیار می حسابد. سابقه دار ساحه تندرستی است و عمری با برکات خود را بهر سالمی جامعه مصرف نموده سالهای زیاد دست شفقتبارش بیماران را درمان بخشیده و به آنها عمری دوباره عطا نموده است. عبداحد وهابوف این نام و نسب برای مردم ولایت سوخت خاصه برای ساکنان ناحیه باباجان غفورов آشنا و معتبر است. هر نفری کار افتاده با احترام و اخلاص بی‌پایان نام او را ورد زبان آورده از خصلت‌های حمیده و دستان شفابخشش با نیکی و سپاسمندی حرف می‌زنند. عبداحد وهابوف 5 اپریل سال 1952 در جماعت دهات خیستیورز در عائله دهقان به دنیا آمده است. پدرش عبدالوهاب زین‌الدینов و مادرش بیتوخته زین‌الدینова با مهنت حلال خود 7 فرزند را به کمال رسانیدند. عبداحد ختم کرده مکتب میانه تحصیلات عمومی رقم 34 به نام دادا زاکیروی دهه خیستیورز بوده. هنوز از آوان خردسالی با دانش خوب و اعلا و خلق و اطوار نیکویش بین همسالانش نمونه عبرت بود. وقتی که صنف 9 میخوندیم از دوشنبه نمایندگان، معلمان، پروفسوران اومدن واخوری گذراندن. بعد از همون عبداحد مقرر کردند برای خود که حتما باید طبیب شوند، حتما دکتر شوند و حیات اثبات کرد که آن کس غلط نکردن در انتخاب کسب، در انتخاب تخصص غلط نکردن. برعکس ما علاقه کایها باور حاصل کردیم که عبداحد وهابوف ما یکی از بهترین طبیبان، یکی از حاذق‌ترین طبیبان دکتران زمان ما هستند. من صنف 5 میخوندم. شکمم در کرد. گفتن که این از وای هر خیل خوراک اینش خور و ایش نخور. لیکن 3 روز گذشت. پدر از کار اومدن، دهقان بودن، کلخوز تاجیکستان کار میکردن، بیگاه اومدن گفتن که چی شد؟ 2 روز ما گفتیم خیلی میگذرد. 3 روز چی شد؟ کنی باید. مادرم میگن که امروز راه گشته نمیتونه. خوب. بعد در اومده من دیدن سحر خسته منو برداشته تخت پشتشون باید گرفته بیمارخانه بردن. من راه گشته نمیتونستم. من جراحی کردم. بعد وقتی که پیوسته میکردن، همون ملهم بندی میکردن، میگفتن که ای بچه تو کی میشی؟ هر دفعه میخواد سوال میدادن. من میگفتم منم دکتر میشم مثل شما. مهری در دل پروریده عبداحد وهابوف را سال 1969 به سوی دانشکده دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا رهسپار کرد و سال 1975 این بارگاه معرفت را با موفقیت به اتمام رسانید.
баъди хатми муассисаи олӣ тӯли 1 сол давраи интернатураро дар шӯъбаи ҷарроҳии беморхонаи клиникавии вилояти Ленинобод гузашта, фаъолияти меҳнатиашро ҳамчун омӯзгор аз омӯзишгоҳи тиббӣ ҳозира коллеҷи тиббӣ ба номи Юсуф Исҳоқӣ оғоз намуд. аз соли 1977 дар беморхонаи марказии ноҳиявии ҷамоати деҳоти Хистеварс ба сифати табиби ҷарроҳ дар шӯъбаи ҷарроҳӣ идомаи фаъолият намудааст. он солҳо дар беморхонаи марказии ноҳиявӣ мутахассисони соҳаи эҳё ва беҳискунӣ набуданд ва аз ин лиҳоз соли 1978 Абдуаҳад Ваҳобовро ба Институти такмили ихтисоси кормандони тибби шаҳри Душанбе сафарбар карданд. дар донишкадаи такмили ихтисос тӯли 6 моҳ таҳти роҳбарии профессор Муродов Мухтор Қодирович ихтисоси худро такмил дод. устозое ки ман ба кор ёд додену охир вақто вақте ки мо духтурие фаҳмида акун соҳа мо таъин шуд ки мо чӣ кора мешавем баъди институт тамом кардан мо ба Асидин Сайфиддинович Осимов бисёр ёрдами зур карда ба ман кружоки ҳамуно мерафтам. дуюм устози ҳақиқии ман ки ҳам роҳбари ман буданд ин кас Муродов Мухтор Қодирович. вақте ки ман институт тамом карда омада инҷа ба 1 сол интернатура гузаштам, ман баъди 1 сол бо назди ҳамун кас рафта 6 моҳи дигар ихтисосгирӣ карда омада ҳамин соҳа ман то ҳоле кор мекунам. ҷоиз ба қайд аст ки Абдуаҳад Ваҳобов аввалин духтури эҳё ва беҳискунӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба ҳисоб рафта асосгузори ин соҳа дар ин ноҳия маҳсуб меёбад. пас аз анҷоми курси бозомӯзӣ аз соли 1978 фаъолияташро дар беморхонаи марказӣ идома дод. маҳз бо ташаббуси ӯ дар беморхонаи ноҳия бори аввал ҳуҷраи муолиҷаи зудамал ташкил карда шуда дар ин самт низ Абдуаҳад фаъолияти назаррас анҷом додааст. соли 1982 тақдир ин пизишки ҷавону кордонро ба беморхонаи клиникавии вилояти Суғд овард ва Абдуаҳад Ваҳобов дар шӯъбаи эҳё ва беҳискунӣ ҳамчун духтур эҳёгар ба фаъолият шурӯъ кард. Абдуаҳад Ваҳобов бо маҳорати баланди касбӣ дар шӯъба иқдоми тозаро роҳандозӣ карда намудҳои нави беҳискунии яккаратаи эпидуралӣ, гузарондани антибиотикҳо тавассути эндолимфатикиро ҷорӣ намуд ки ин як қадаме ба пеш дар самти муолиҷаи беморони шӯъба буд. устод Ваҳобов Аҳад Ваҳобович ташкилкунандаи шӯъбаи наҷот ва беҳискунӣ дар ноҳияи Бобоҷон беморхонаи ноҳияи марказии Бобоҷон Ғафуров мебошанд ки соли 1982 ташкил шудааст. умуман гӯем агар соҳаи эҳё ва беҳискунӣ дар вилояти Суғд дар солҳои 1962 оғоз шуда аввалин шӯъбаи наҷот ва беҳискунӣ дар вилояти Суғд соли 1967 ташкил карда шудааст. касби эҳё ва беҳискар аз инсон хеле талаботи зиёд дорад. на ҳар кас, на ҳар шахс ин касб фаъолият карда метавонад, чунки касби ниҳоят вазнин аз шахсият иродаи пурқувватро талаб мекунад. ман гуфтане ки ҳамаи нозикои ҳамин касба иродаи қавӣ доштана умумгарӣ гӯем духтури эҳё ва беҳискарӣ бо ҳама фаҳмишҳо ман ба ҳамин дараҷа омаданам ин ки аз ҳиссаи Абдуаҳад Ваҳобович ҳаст ва ман он касро боз як бор такрор шавадам мегӯям он кас устоз ва ҳаққи падарӣ доранд. ман хеле миннатдор. табиби воқеӣ бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯ ва такмили дониши хеш бошад. шахсе ки бо саломатии мардум сару кор дорад ва беморон ба ӯ эътимод мебанданд, наметавонад бо дониши андак ва ночизе иктифо кунад. Абдуаҳад Ваҳобов низ аз ҷумлаи табибоне буд ки аз пайи ҷустуҷӯҳои илмӣ буду навовар шудан мехост. соли 1986 талабот ва рушди соҳаи тиб тақозо кард ки дар беморхонаи вилоятӣ шӯъбаи гемодиализ ва дигар намуди тозакунии хун ташкил карда шавад. бо ин мақсад сардухтури он вақтаи беморхона Шодравон Сангин Қутфиддинович Қутфиддинов Абдуаҳад Ваҳобовро барои такмили ихтисос дар самти гемодиализ ба шаҳрҳои Душанбе,
тошканд, маскав ва ленинград равона карданд. дар роҳи донишандӯзиву таҷрибаомӯзӣ бо азму иродаи устувор кӯшиш намуда натиҷаи таҷрибаи бою дониши комили ин пизишки номвар сабаб гардид ки дар беморхонаи вилоятӣ шӯъбаи гемодиализ ва дигар усулҳои тозакунии хун таъсис дода шуд. донишу малакаи баланд ва садоқат ба касби хеш доштанашро ба инобат гирифта абдуаҳад ваҳобовро мудири шӯъбаи гемодиализ таъин карданд ва ӯ дар ин ҷода аввалин буд. устод Ваҳобов Аҳад Ваҳобович яке аз асосгузорони ташкилкунандаи соҳаи табобати эферентӣ, яъне табобати гемодиализ мебошанд, ки соли 1986 бо дастгирии сартабиби ҳамон замона Сангинов Мирзо Сангин Қутбиддинович ва муовини сартабиб Иноятов Саидҷон Маҳмудович барои гузаронидани амалиёти диализ, барои гузаштани курси такмили ихтисос дар шаҳрҳои Тошканд, шаҳри Москав ва Ленингради Федератсияи Русия пас аз гузаштани курси такмили ихтисос ба беморхонаи вилоятӣ суғд омада аввалин шӯъбаи гемодиализро ташкил намуданд. ин ягона шӯъбае буд ки дар тамоми шаҳру ноҳияи вилоят ба беморон хизматрасонӣ мегузаронид. солҳои 85 ё 86 мо ташхисоти махсус гирифтем барои гемодиализ мегӯем, гурдаи сунӣ мегӯем ҳозир халқба. ҳамон кора хайр бисёр мова ёрдам додагӣ буданд. раҳмати Иноятов Саидҷон Маҳмуд ҳамҷанда муовини сардухтур оид ба ҷарроҳӣ буданд. ҳамина дастгирӣ кардагӣ буданд. Абдуаҳад Ваҳобович ҳамин шӯъбая аввал ташкил карданд, ки шӯъбаи гемодиализ. ин бисёр кори нағз буд, ки нағзигиш дар ҳамин ки акун бемороне ки ҳамон норасогии гурдаи шадид, баъд норасогии гурдаи музмин пеш фақат ба Душанбе мебурданд ҳамон беморое, чунки имконияти дигар надошта будем. баъд аз ҳамон инҷа ташкил кардани ҳамин шӯъба, баъд ҳамон мудири шӯъба таъин шуданд. ҳамон шӯъба бисёр корҳои муҳим оғоз карда ба дараҷаи олӣ ҳамонам расонданд. абдуаҳад ваҳобовро бунёдгузори усулҳои нави тозакунии хун дар беморхонаи клиникавии вилояти суғд меҳисобанд. шӯъбаи гемодиализ то соли 2000 дар беморхонаи вилоятӣ амал карда, аз соли 2000 то имрӯз дар беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри Хуҷанд фаъолият дорад ва дарди беморонро сабук месозад. роҳбарии ин шӯъбаро шогирди Ваҳобов Абдумалик Мӯъминбоев ба зимма дорад. ман устодро 1994 дар беморхонаи вилоятӣ дар ҳуҷраи сартабиб шинос шуда, ҳамон рӯз кора саркардагӣ ман ҳамонҷа ҳамчун устоди ман Аҳад Ваҳобович бошад, одами бузургтарин барои ман ҳама сири асрорҳои ҳамон табобати муолиҷаи ҳемодиализи ҳамон кас ман ёд гирифтагӣ ман. ҷоиз ба зикр аст ки аз ҷониби духтури соҳибтаҷриба ва донишвар Абдуаҳад Ваҳобов тӯли солҳои 1986-2012 дар базаи шӯъбаи гемодиализ корҳои зиёде ба анҷом расонида шудаанд. аз қабили гемодиализ, ультрафилтратсия, гемосорбсия, плазмасорбсия, лимфасорбсия, плазмафарез ва ғайра. ин усулҳо ба ҳазорҳо беморон шифо бахшида, то ҳол мавриди истифодаи пизишкони беморхона қарор доранд. тандурустӣ соҳаи муҳими ҷомеа буда, тарбияву парвариши мутахассисони хубу варзидаро аз ҳисоби ҷавонон тақозо мекунад, то сиҳатии оммаро ки боигарии ҳар миллат аст, ҳифзу нигаҳдорӣ карда тавонанд. самти дигари фаъолияти духтур Абдуаҳад Ваҳобов таълиму тарбияи шогирдон ва омода кардани кадрҳои баланд ихтисоси соҳа маҳсуб меёбад.
дар баробари корҳои табобатии амалӣ ӯ ба корҳои илмӣ тадқиқотӣ низ машғул шуда соли 2004 рисолаи номзадии хешро дар мавзӯи функсияи безараргардонии шушҳо ва ба танзим овардани он дар ҳомиладорони фишорбаланд бо оризаи норасогии шадиди гурда дар шӯрои диссертатсионии донишкадаи такмили ихтисоси баъди дипломии кормандони тибби тоҷикистон бо муваффақият дифоъ намуда ба унвони баланди номзади илмҳои тиб мушарраф гардидааст. ҳамаи ҳамин корашон натиҷаш ҳамин ки номзади илми тиб шудам. Диссертация бисёр диссертация ки ҳама корҳои ҷамъбаст карда материалои худашон кати дар Душанбе ҳимоя кардан, дар Москав тасдиқ кардан. мавзӯяшон бо мавзӯи акушерӣ буд. ман ин ки гуфтанӣ ки на фақат ҷарроҳӣ ё дигар табобати шиддатноки интенсивӣ мегӯем, дар ҳама ҷойҳо дар он ҷумла дар акушерство ва бисёр ҳамон методҳои ҳамоно ҷорӣ кардагӣ то ҳоли ҷой дорад, ҳоли шогирдот давом дода истодаанд. эътироф бояд кард ки сатҳи баланди касбияти Абдуаҳад Ваҳобов таваҷҷӯҳи хосааш ба кадрҳои маҳаллӣ, муаррифии шоиста ба сифати вориси синои бузургвор, муҳимияти корҳои тадқиқотии ба сомон расонида ва масъулиятшиносиву поквиҷдонии ин марди хирад қобили мулоҳиза ва арзандаи ситоиш аст. муҳимтар аз ҳама, корҳои илмии анҷомдодаи Абдуаҳад Ваҳобов мисли корҳои илмии баъзе ба ном олимон дар рӯи коғаз намонда, дар амал татбиқи худро пайдо карданд. аз соли 2006 инҷониб ӯ ҳамчун устоди кафедраи анестезиология ва реаниматологияи донишгоҳи таҳсилоти баъди дипломии кормандони соҳаи тандурустии Тоҷикистон фаъолияти худро идома додааст. мегӯянд ки дар пушти ҳар нафари муваффақ раҳнаварди хубе аст. даҳҳо шогирдон аз мактаби бузурги ин шахси фозил сабақ омӯхта, аз маслиҳату машварати устод ва раҳнамои худ баҳраманд гардиданд. он нозукиҳои касбие ки омӯхтанд мехоҳанд ба насли ҷавон мерос гузоранд. шурӯъ аз соли 2019 ҳамроҳи устод Ваҳобов Абдуаҳад Ваҳобович дар мавзӯи нарушение кислородотранспортной функции крови ба истилоҳи русиш рисолаи илмиро шурӯъ кардем. ҳамроҳ соли равон дар нақша ба иқдом гирифтем ки корро анҷом дода ҳимояи рисолаи илмӣ кунем. устод бисёр дар кор ҳамчун роҳбар инсони сахтгир, ҷиддӣ мебошанд. дар тарбияи насли ҷавон бисёр ҷиддӣ аҳамият метиҳанд. мехоҳанд ки ҳама нозукиҳои тандурустиро омӯзонанд. ман ҳамин синфхонаи ман ҳаминҷа мебиём, ман ҳаминҷа аз ҳаминҷа нишон метим, мехонем лексияҳое бурда, беморое нишон метим, шишта ҳаминҷа беморое таҳлил мекунем. баъд ваҳо чӣ хел савол дошта бошанд, саволашонро метинанд, саволашон вобаста ҷавоб мекунем. як таърихи беморӣ гирифта, як таърихи беморӣ яктаси вазифа метиҳем, дуюмаш дигар хел вазифа, сеюмаш ҳамаҳо мебиён, ҳамаҳои таҳлил мекунем. баъд бо лексия гӯш мекунанд. ҳамин хел ангоид 1 моҳа, 3 моҳа, 6 моҳа, 2 сола. ҳозир як клинический ординатор дорам 2 сол. дар ҳамин ҷо ҳамроҳи мо баъди интернетҳои том кардан ҳамроҳ кор мекунад. мана даромада ангоид лексияҳои мо гӯш мекунад. ҳар рӯз касалҳои таҳлил мекунем ҳамроҳи мо. интихоби пешаи дурусту манфиатбахш тамоми умр ба инсон шодиву сурур, рӯзгори осуда ва саодатмандӣ меоранд.
افتخار بزرگ تنها از هنر والا و کسب پرشرف به دست نمی آید. سال 2012 عبداحد وهابов با ضروریت تأمین کادری از بیمارخانه شهری رقم 1 به بیمارخانه کلینیکوی ولایت سوخت همچون مدیر شعبه نجات و بهیسکنی گذرانیده شده تا سال 2015 تا وقتی به نفقه برآمدند در این وظیفه پرشرف فعالیت برده است. در طول سابقه کاری نزدیک 50 ساله خود دکتری درجه عالی عبداحد وهابов باری هم از پیشه انتخاب کرده خود اظهار تأسف نکرده است، زیرا مردم او را همچون طبیبی ورزیده می شناسند و احترام می کنند، دوست می دارند و با داشتن چنین شخصی بزرگ افتخار می نمایند. برای من همچون پزشک تحفه بزرگ این سالمی بیمار است که پس از طبابت شفا یافته با قناعتمندی سوی تو نظر می کند، می گوید قهرمانی فیلم ما عبداحد وهابов. وقتی که بیمار میبود من این طبابت خوب میکند این کچه بگوید که من بیمارم یک جا در کرده است، شما بالای وی راست خسته همون بیمار رو میبینید از وی بس جواب میکنید و چشماش ببینید همه خیلی با امید شما نگاه میکند که اگر شما همون به یاردم رسانده تانید از همه روزی بهترین شما همونه. وقتی که همه بیمار میگوید که و فرق ندارد های دکتر میگوید یا میگوید که های برادر یا اینکه میگوید که معلم من از همین گفتی شما از همین دارواری که شما تعیین کردید و معالجه که شما ما پیشنهاد کردید من بهتر شدم نخ شدم، من نزد فرزندام میرم یا نزد پدر و مادرم میرم، رحمت این از همه مکافات بلندترین برای انسان میباشه. عبداحد وهابов برای خدمت ارزنده در پیشرفت ساحه تندرستی، حفظ صحتی عامه و تربیه متخصصان ساحه طب با نشان فخری اعلاچی تندرستی جمهوری تاجیکستان و افتخارنامه و سپاسنامه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است. می توان با خوشنودی و کمال افتخارمندی زندگی نامه و عمری با برکات و عبرت آموزی عبداحد وهابов را همچون مکتبی بزرگ مورد آموزش قرار داد. این شخصیت بی‌نظیر در جاده عائله‌داری نیز نمونه عبرت همگان بوده. با همسرش زنی عاقله و فاضله اعلاچی تندرستی جمهوری تاجیکستان دکتر امراض زنانه نزاکتخان وهابова صاحب یک عائله برومند ولایت بوده فرزندان خوشبین و نیک سرشت را به کمال رسانیدند. هر دو اینها عائله بسیار خوب برپا نموده فرزندان خود را نیز برای گرفتن معلومات‌های عالی کسبی خیلی زحمت‌های زیاد هم کشیده اند. من امروز فرزند کلانیشان نامزد علم‌های اقتصادی وهابов روشنجان، 2 نفر فرزندان دیگرشان من همین دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاسی تاجیکستان را ختم نمودند. گفتم ممکن یکی از عائله‌های بهترین نامدار زیایی دهه خستیورز محسوب می‌یابند. همون سالها کم روی میداد که هم درس ها با هم دیگر خونه شوند، خونه دار شوند. عبداحد وهابов همین توانستند که دل یک هم درس خودشون یابند و این ببینید که تا به امروز آنها با هم خیلی که خلق پویش پیر شود دعا میکنند. همون دعای مردمان دعای کلانساله ما مستجاب شده است که امروز آنها از زندگی همدیگر میفخرند و میبالند، از برد و دستاورد همدیگر میفخرند و برای نائل شدن به همین گونه دستگیری های و موفقیت ها هر دویشان به همدیگر بسیار کمک زیاد رساندند. آدمانی نکو از والدین ارجمند خود میراث خوبی انسانی را به خود میگیرند و با جوهر انعام کرده خداوند در رشد یافتن عالم معنوی خویش کوشش به خرج میدهند. پسران خانواده عبدالوهاب، خورشید جان و جمشید جان همه صاحب معلومات و صاحب هنر هستند. در جامعه مقام خود را دریافتند و مثل پدری بزرگوارشان صاحب آبرو و صاحب احترام می باشند. 3 کلین، 9 نبیره و 1 عبیره در خدمت پیران برنادل بوده با دعای نیک آنها روزگار آباد و با سعادت دارند.
ва ё нафақанда ман нафақанда ману боз кам-кам бо ҳолати хаш саломатӣ ба нигоҳ карда кор карда истодаем. Мехоҳем ки халқумова мана то тонистана хизмат кунем, чунки мо духтур ҳастем, мехоҳем аз мо онҳо баҳра баранд. Ҳама вақт мехоҳем ки дунё тинҷ бошад, дунё тинҷ бошад, ҳама солим бошад. мехоҳам шавҳарам 100 сол умр бинанду фарзандова насиҳатгӯ бошанд, ҳама вақт насиҳатҳои нек мекунанд. мо ҳама вақт бо маслиҳати якдигар кор мекунем. набераҳоро мана 3 набераро хонадор кардем, абера дорем. ба ғайр аз фаъолияти ҳамин духтурӣ баъди кор бошад ҳам омада бо хонава замини назди ҳавлиги ва солҳое ки баъди солҳои 90 чӣ хеле ки ба ҳама маълум ҳамин шароити зиндагӣ оилаҳо нисбатан коҳиш ёфт. падарам бисёр заминаҳое аз ҳамавақта колхозҳо ба иҷора мегирифтанд. мо баъди кор, баъди хондан рафта ҳамунҷо бо маслиҳати ин шахс фаъолият мекардем. ман аз ҳарбия омадам бо маслиҳати аком соҳиби маслиҳат доданд ки ту устогия беҳтар медонӣ, мана соҳиби касби устоги шав гуфта. ана ман рафта дозба кор карда устои чӯбу тахта дару тиреза месохтам. ҳоло ҳам месозам бо маслиҳати ҳамин кас. мана мо хонадор кардам, барои мо мӯл меҳнат кардам. фидоии касби хеш абдуаҳад ваҳобов ба ғайр аз духтури варзида будан боғдору кишоварзи моҳир низ аст. чун падараш деҳқон буду бо ин васила рӯзгорашро пеш мебурд, абдуаҳад ваҳобов низ ҳамроҳи фарзандонаш соҳиби боғи калони дилкушо аст ки ҳамасола аз он ҳосили фаровон ба даст меоранд. дар баробари ин ӯ ба аспарварӣ машғул буда вақти холигии худро бо аҳли хонавода дар оғӯши табиати бииштосои кишвар паси сар мекунад. бо назардошти он ки падари абдуаҳад ваҳобов бисёр деҳқони бузург буданд, ба ҳамагон маълум аст ки солҳои пеш даромади духтурон на он қадар зиёд буд. абдуаҳад ваҳобов новобаста аз он ки ҳамин хел серкор буданд, бо соҳаи кишоварзӣ ҳам машғул шуда буданд. заминро ба иҷора мегирифтанд, пиёз мекориданд, ҳамаи фарзандҳоро ҳамашонро калон карданд. ҳозир як боғи бунёд карданд ки агар вай боғи бенидагар бори дигар таъкид мекунанд ки ин ҳамаш дуои падарашон мебошад. албатта ман ҳаминро таъкид карданӣ ҳастам ки абдуаҳад ваҳобов ба ин шахсҳо хеле каманд. чунки абдуаҳад ваҳобов характерашон аз он ибор аст ки ҳамеша аз болои худ сахт кор мекунанд. вақте ки мо ҳамсӯҳбат мешавем аз панҷикент, аз истаравшан, аз канибодом, исфара духтурон маслиҳат мепурсанд, ҳамаи ин ба абдуаҳад ваҳобов вақт меёбанд, бо маслиҳатҳои хеле хуб метиҳанд. гарчанде ки мана ҳамин қадар синни собла доранд бошам, ҳанӯз хеле фаъол мебошанд. абдуаҳад ваҳобов марди меҳнатқарин аст. бо заҳмату меҳнати ҳалол бо тарбияи нек фарзандонашро ба камол расонид ва ҳоло бо ҳамсари меҳрубонаш ҳоҷиоя назокатхон дуогӯву насиҳатгари набирагону аберагон мебошанд. ҳар куҷо рафт ҳамроҳи ҳамсараш рафт. пастиву баландӣ, талхиву ширинии зиндагиро бо ҳам дидаву бо ҳам чашиданд. ҳоло хислатҳои наҷиби бобои худро набирагонаш ба худ гирифта мехоҳанд мисли ӯ шахси бузург ба камол расида дар хизмати халқу ватан қарор гиранд. Пусть родители не обижаются, потому что мне всегда было очень интересно и комфортно с дедушкой. Он всегда был со мной честным, всегда говорил все так, как есть, поэтому я с малых лет знал, что в этой жизни нужно добываться самостоятельно. Я хочу пожелать тебе всего того, что тебе необходимо, чтобы чувствовать себя счастливым и спокойным. Самое главное для нас, чтобы ты был здоров. Так что старайся как можно более внимательно относиться к самочувствию. Я поздравляю тебя с днем рождения.
زندگینامه عبداحد وهابов برای هر یک انسان دارای عقل و فراست مکتب بزرگ اخلاق حمیده، مکتب آداب بلند انسانی می‌سازد دربارش هر چی بیشتر نقل کنیم از حیات و روزگارش قصه ها تالیف سازیم تا شرح حال این قبیل انسان های بزرگ را دیگران دانند و از مکتب عبرت آموزی حیاتشان سبق بگیرند. چون استاد معظم و مکرم صدها پزشکان جوان عبداحد وهابов به آستانه 72 بهار عمر خیش قدم نهاده است، صاحب جشن گرامی را با این کمالات عمر صدقاً مبارکباد نموده از خداوند برایش عمری دراز و رزقی فراز، خاطر جمعی و سعادتمندی، فرحمندی و نشاط روزگار و از همه مهمش سلامتی بر دوام را تمنا می‌کنیم. استاد در نام فعالیتشان در یگان شهر و ناحیه نیست که در جمهوری ما شاگرد استاد نباشند. نابسته از سن و سالشان استاد دائما در جستجوی علم هستند. برای جاری نمودن توبت‌های معاصر سهم و کوشش خود را ادامه داده ایستادند. فکر میکنم که در آینده صفحه شاگردانشان زیاد می شود و همجای کار میکنیم. با استاد صحت سلامتی سربلندی آبادی خواهانم بگذار دائما تندرست و سلامت باشند. با استاد عزیز وهابов عبداحد وهابович در جشن مولودشان تنسیتی خاطر جمعی خانه آبادی عمری دراز تنسیتی خواهانم بگذار 100 سالگیشان را همراه قید کنیم و با سخنهای تبریکی کنیم. доим сиҳат саломат бошед акои шерин, доим ҳамроҳи мо бошед. устози муҳтарам, ба шумо умри дароз, сиҳат саломатӣ, ба аҳли оилатон орзу дорам ки солҳои зиёд ҳоло бо ҳамроҳ бо маслиҳати шумо кор мекунем. устози азиз аҳад ваҳобович, من شما زاد روزتون که تبریک کرده دائم صحت سلامت سربلند باشید و آرزو هواسی فرزنده ببینید همیشه با ما. با عبداحد در سن این مبارک 70 سالگیشان بار دیگر مبارکباد نموده به این کس سلامتی بردوام خاطر جمع آینده من در 80 و 90 و 100 سالگیشون دولت پیری تمنا می نمایم. همیشه سلامت باشند، بردم باشند، با قوت باشند، همیشه در عافیت خدا باشند. تمام موفقیت ها، خوشی های زندگی با همه آنها باشد. آن آرزوی نیتی که از فرزند، از نبیره هاشان دارند دعاگو باشند و سالهای سال برای مردم ما خدمت های شایسته نمایند. دادرم اکام تبریک میکنم. عمری دراز، رزق وسیع بینا. نه 100 سالگیشونه خداگر خواهد با من قید میکنیم. میخواهیم که همیشه سالم باشند، تنشون ساق باشد. من همچون فرزند کلانی و پدرم پیش از همه صحت و سلامتی بردوام، عمری دراز تمنا میکنم و با 70 سالگی سالگرد عمرشان تبریک میکنم. دائما سلامت باشند. عمری تو به صبح پرصفا پنجه زند، دنیای تو بر مهر و وفا پنجه زند. ای کاش در این سراجه آمد و رفت، 70 تو بر 100 رسا پنجه زند.